poštovani vjernici, braćo i sestre, evo mjesec rujan polako privodimo svome kraju. Bogu hvala, lijep je, sunčan, topal, pa evo neka i mjesec listopad također bude što je moguće ljepši. Evo, mjesec rujan završavamo danas sa ovim lijepim blagdanom svetoga Jeronima, koji je bio svećenik i crkveni naučitelj i dobro znamo da je živio tamo u dalekom 4. na 5. stoljeće. Međutim, ono što je posebno njega resilo jest uranjenje u riječu Božju. Dakle, sveti Jeronim je bio onaj koji je prevodio Sveto pismo. Bio je onaj koji je ulazio u glubinu od tajstva Božje riječi. I upravo njegov prijevod koristimo i dan danas u službenom prijevodu Svetog pisma. Ono što je zanimljivo jest da Svetog Jeronima, kada ga vidimo na slici, onda ga uglavnom prikazuju uz pero, knjigu koju drži u ruci, a pored njega se nalazi i jedan lav. Onda često puta se zna dogoditi da ljude zbuni ta slika i misle da je to jedan od evanđelista. Ali to je Sveti Jeronim. Kaže legenda da je u njegovu špilju gdje se on nalazio, gdje je prevodio Sveto pismo, da je jednoga dana ušetao lav. A ja ne znam tko od nas bi volio srest lava oči u oči. I kažu da je taj lav došao do Svetog Jeronima, sjeo i podigao mu šapu. I Sveti Jeronim, kada je pogledao njegovu šapu, u toj šapi se nalazio pustinski trn, koji nije bio neki mali trn, to su oni poznati veliki trnovi koji se zabodu. I tako je taj lav pogledao taj trn u svoju šapu i to ga je užasno smetano i molilo. I on je došao do Jeronima i dignuo šapu i Sveti Jeronim je lavu izvukao taj trn iz šape. I kažu da ga je taj lav redovito posjećivao. To je poruka kako ljudi koji su od Boga poslani, koji su na jedan specifičan način poslani u društvo, mogu čak i sa divnim zvijerima boraviti. To je u stvari poruka kako Bog djeluje preko čovjeka i kako Bog, kada je čovjek potpuno predan njemu, čini i ovakva jedna znamenja, a to je da se čak i sam lav pokloni čovjeku. Evo, želio bih da i mi budemo jedni drugima tako otvoreni, da i mi budemo jedni drugima oni koji će pristupati s poštovanjem i ljubavlju, da nećemo upotrijebiti svoju snagu i svoju važnost, da jedni druge zgazimo. Lav je mogao Svetog Jeronima pojesti u sekundi, ali vidite kako i zvijer i životinja, kada je netko poslan i šalje na poruku te Božje poruke, kako i sam lav se ponizuje. Pa evo, ja bih htio, dragi prijatelji, da i mi često puta budemo oni koji su poput lava snažni i nismo ni svjesni koliko moći imamo u svojim rukama. Zamislite samo, ako nekad sjednete pa promislite kada je primopredaja velikih predsjednika država, onda ja se dobro
znakovito, predao mi je ovu torbu. Onda sam se pitao, pa šta on njemu sad predaje tu torbu iz ruke u ruku, šta je ta torba toliko bitna? A u toj torbi se u stvari nalaze šifre atomskog naoružanja. Sad zamislite šta čovjek drži u ruci. Čovjek drži u ruci jednu kutiju iz koje je utipka šifru i digne u zrak sve živo. Evo vidite, braći i sestre, koliko moć čovjek ima. Evo, prošli vikend smo se zgrozili, cijeli ovaj tjedan smo zgroženi da jedan otac može zadaviti troje svoje djece. Dakle, vidite što je čovjek sve spreman učiniti ako mu se pamet zamrači. Vidite koliko mi možemo jedni drugima nanijeti stvari. Koliko mi možemo jedni drugi u stvari uništiti. Da toga možda nekad nismo ni svjesni te naše moći koje mi držimo u svojim ovim rukama. A isto tako te iste ruke koje mogu načiniti toliko zla, te iste ruke mogu učiniti toliko dobra. Pa evo, braći i sestre, želim da svi zajedno molimo Gospodina, neka nam Gospodin čuva tu pamet da ostane zdrava, da ne skrene. A nije bez razloga rečeno, da ja volim to ponoviti više puta sam sebi, a ponavljam i vama, kako kažu znanstvenici, da nas tanka nit dijeli od ludosti. Dakle, čovjekov mozak, tolika tanka nit je potrebna da pukne, da od onog dobrog čovjeka postane zli čovjek. Evo, zato treba moliti Gospodina da nas čuva da ta tanka nit nam nikad ne pukne. Da nam se ne zamrači pamet, pa da umjesto s ovim rukama koje nam je Bog dao i s ovom pameću koju nam je Bog dao, da umjesto činimo dobro, da ne bi slučajno počeli činiti zlo. Pa evo, zato molimo Gospodina nas, po zagovoru svetoga Jeronima, neka snage da spoznamo tajstvo riječi Božje, da se trudi zajedno živjeti po riječi Božje i da, evo, jednoga dana milosti Božje prisilimo u kraljevstvo nebesko. Evo, noćas je preminuo naš bivši župnik ovdje sa Viškova, pater Ivan Andrović, u 67. godine života, u našem reču hospiciju. Evo, prije 10 godina je bio župnik na Viškovu, dobro poznato, koji su išli na Viškovu patera Ivana, koji je bio dosta onako strog, koji je, ja se sjećam kad sam tamo znao godišnja misu, pa je on ljudima znao to onako čvrsto, baš onako, meni osobno bilo malo to zastrašujući, a evo njemu taj pristup, pa je znao, sjećam se dobro kad sam bio na jednoj misi, koliko je ljude znao zaustavljati u molitvi Oče naš, koliko nije misi sad molim Oče naš, ja sad stojim i sad ti krenu molim Oče naš koji jesi na nebesima, on kaže stani! Ne valja, ponovno, opet je Oče naš koji je stani! Ne valja, ponovno. I onda su donosili svi, ja sam ovako gledao šta je. On je tako malo bio u tim stvarima, strog, evo, nažalost, ulovio je karcinom, to mučan, evo, noće se prešao u kraljevstvo Božje, pa neka mu Gospodin bude milostiv, neka ga primi u kraljevstvo nebesko, sve ono što je dobro činio, neka mu nagradi, ako je bilo nekih loših stvari, neka mu Gospodin oprosti. Pa eto, braćo i sestre, potrudimo se svi zajedno, činiti najbolje što možemo, gledajmo jednim drugima to dobro. Ako imamo neke to slabosti, neka nam Gospodin oprosti. Pa evo, čvrsto vjerujemo Gospodina, nastavimo dalje u svetu misu. Amen. Amen.